Assam University Difu Campus Administration ke claim ke dam ke chok che puthak AUDC along ke Charlie Bomb ariso ejang akhir ing tangrak pen ka chisong BJP asong atum bhut sasaktikaran abhiyan amai ke paman KSMI phu thangsing timong mithang asai chiklem thek thete arpu pen suntuk non EPHLC Dhansiri aro Karbiang nong live Adap Abirta longpen angton Abirta cetan punik senang. Kedam tang there puni phaing kora ke thom arni Adap por phai sir ke ba por pen Assam University Difu Campus aton riat hengno along loke Charlie bomare soe jang atum Assam University Difu Campus Administration atum ke claim kedam ke chok chepen loke Charlie ari soe jang atum thedung kesung kachetong na phuthak ningkang samse chepaklang ponsi chimbin me pin lapen ahiring tangrat akache songasai dengpon Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau long rialong ke thenai akang tui angdeng ke Charlie adim pulote Assam University Difu campus henlo Piniarni an labangso a campus ningkan tretrok an pleng tanglo Bonta Piniarni an labangso a campus along thanbang kadure mesen kijon alang awarsai kave kedam kewang aphan basle dosita me adim kachetangte ke pathu adimate playground kave pen ke chenglok ason kawe ki pleng play pensi pini anda lo Charlie ariso ejangatu chechak ponang bo bonda pini ni anke ning ki pong chepak lang ponsi Assam University Difu Campus Students Union atum pen patripi ponsi lo ke Charlie ariso ejang ke do anatu thurpak pen Assam University Difu Campus adon rialong ghonta phoso se kache songasai deng ponlo kache song pon boma porhut AUDC SU amaipu sarhabe kropen pherangke thingno di pachini pon alam thik angton pen arju pon sina punan benanta basic requirements professors bangkon di dunai ma departments long department ave lala so lama ke lepen ada guest faculty ta banbe around the tank guest faculty 6 months of pilote interview phanang be nan ko sankan lalo lepen transportation fee ko full loke ni payment ke tami student sunda kata class duri phana bang khan basalong sidor dite tum hang ar ditin chiklo long le ampar ke 16 years loke playing playground da avelang nang itum da to ko bela chindi lo nan ke school long anda playground do college long anda playground do ya thesi that central university ya campus set le ave dat lo 16 years lo sports of fee ke do sports of fee de sports ko nalo pathu po fee le ave te yes apne ka feel dam nang ko peka feel nang bo paisa bisi lo bidanang ko department along thanbang ki donang chia phai ave ki dam ke wang aphan bas ka che thap annam ke en ke pakom ki sitami kai ki ta kang dim ka che tangti library do sitami kinang chia kitab ka ve lapen aphong pro vice chancellor s biswas aphan pinpura le upajir dam te ta phita kilang ke pan khre pena joksi labangso akache song dengnang kok lopusi ningje pon Lasi kinangji anason prabjin pen papleng vek nangji pusi AUDCS yo kong chunbang Samson inti pen ningje pong generally tum so 2022-23 session in tum union body mandat pen busta mainly tum dak tum thaglong lo the university long de kedor de ate collecting hormone topic so puta ni tum department lo meta tum humri dam pen de PPPC ke dor de kabe mala hai tum chimun ki lo la pen memorandum tame samidon December check lo BC sara phang tame tum samidon lo akol la so response tame tum nong le pen ini tum la February check lo tame tum BC sara phang bichi tum ne phang tame tum boi lo tame tum phana porave senili tum la so response long la so pose pinili tum ka chisong ba ke la lo ne tum pini appoint dak som kep do si kicheng si bang ke nilu tum phang dak department tin tame UGC nom hote ko dang te dak ke bang proxy teaching atun dunangi staff dunangi professors dunangi da bangke asitina department ame son pleng ate kisuman department no bangke lage bang thom pensi kami pasudina ada guest faculty ave apende dak guest faculty bangwan nai Kachisong ponalong Assam University Difu Campus Students Union Dunmaipu Rangsina Inki
rap chun bang homsera rong hang pi pen ke chenglok pin nangan lo charli ariso ejang atum chilang don si bang so akachesong asai pachun pon news report long sada inti karbing long line Asam angkang pialong booth sasaktikaran abhiyan amai ke paman pon bomalong pacheton donsi thereponi phayangko rahini arni adapor phai ke apor pen lakhaing ko rahini sarupathar MSC constituency ke parlo hanjang langso right wings polling station along BJP booth sasaktikaran abhiyan mati BJP asong jakong kache pherang amai kangni Bangso Mayalong Aluhiaman Pen BJP Sarupathar Mondal Committee Amai Pulokhiram Rongpi Chetongdun Anparta Suresh Lekhe Alpukulin Besaran Atum Pen Ki Chenglok BJP Local Committee Atum La Pen BJP Asong Ki Kroyara Datum Chetongdun Bangso Mai Athepi Non Kevangji MP Kilik Along Mesen Pen Ke Hai Ponji Aphan BJP Asong Jakong Chepharang Pon Abirta Kirip Dun Long Atengke Non Amat Ke Sarupathar BJP Asong Ingtang Kring Pensi Do Bomlang Puta Pachini Dun Lagi all Assam si isi bangsa saktikaran अभियान पला है ला बंके ला नॉन एमपी इलेक्शन अपना अपना ला नहीं तुम पार्टी सिस्टम जितु लोकल कमिटी पलो असो लोकल कमिटी 3 ला बंके आपके केचेंग के तो 15 पलो पेंगे पास जुजी के 25 ला से आप पुलिंग 3 हदा लोकल कमिटी 19 जन दो ला कदो कवे ला सो कमिटी टांगक्रिंग लंगमा मामे बंके माने activities comtet wolong lo liputante lahai kado koi committee mokha major reshuffle kali pusa konani gede minor reshuffle ason abang dopon lo lase kado bangke lanon party kepang tanggi phansi lasol program gede olasam Bukajan Pen Anantirang Karbiang Long Live Amar Jiwan Adawai Kinangji Atumaphan isi Abirta Kemi Bangso Adawai Non ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long along setami Long Ponikji Lapen Anparta Nanglina Hok Damde Hem Totlun Pen Nangli Hem An Nangke Pathon Kok Mate Home Delivery Our Size Setami Do Ikji Lasi Humri Ignon Amar Jiwan Nili kiso Pray Ninkan Pipo Pengelo kiso Memar ke lason halo Jadi Pong Pong kiso Pugo Shorot Puming Mang Pukati apa mek kecurut lason do kisu diabetes kisu bukan arkep lo doai da chulo ghatita kisu celang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedongka ge farmasi the ge doai the ge nesinam de lo entan no namang la so doai chu det pen ge asap che de ni dan tar yang chelo chiklu yon de lu chu Clardak Pen Kachini Jiapan Troxy Highway Hini Trop Popo Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbiang Long, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu Town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Karbiang Long Lapen di Mahasawara Kar Iajir Ding Kluipen Article 244A Aputhak Delhi Rong Sopi Jantar Mantara Long Dharna ke Doram Aputhak KSA Lapen APSL se Tumangbong Hin Lam Thama Charbok Ponsi Social Media Chataya Long Hurchodutlo Bangso Puthak Pini APHL si Dhansiri Aro Tum Perangkia Mai Paponsi Perangkia Mai Long Pen KSA Thangsing Timung Pen APHL si Asongja Pokur Sing Timung Apan Karbok Puthak APHL si Dhansiri Aro Tum Pen Ningkang Samse Chipaklang Pon KSA Mai Puthang Sing Timung Alang Like Karbiara Dapan Quality Education Mate Loke Charlie Akrong Posonsi
kang thurpon ji mate ke paprang dun ji ma la haya sai si chiklem nang ji racharia long kai ki kachi jok dun pen kalili kalanglang alam kaning je dun reji ke amithang asai kali lasi amithang asai chiklem thek thei pulote KSA mai pu arpu pen suntuk non puta phirang ke amai long Mohan Singh tokbi ningje pon lasi non hang sing timung pu inglong pho KSA alang like KSA mani lake KSA mani pulote lake Karbiang long di Mahasau long mane quality education K1 thege phansi alang ni bo ini dak kosonsi ilitum school college university kemisenji la so kam se alang li cerap itu dengan kita alang li bangke political alam ningen ro political alang li ningen tu nang ni athe pima alang li duty kali KSA boleh te kopilo la Kabi Student Association boleh lagi school college lahai si alang di celang nani kuma teacher si duty damadam dema kuna professor si duty claim kuna university si full fledged long lema lahai si alang li claim nani akemi kam Kidam tangan ningka na hutsitami hempre ke hangdam amen pen Delhi rong sopialong tuliram rong hang jindabad Horen Singh be jindabad pusi hang rong titik lasila hai ke rachari alia phansi claim dam rong titik non sedami MP Horen Singh be ke chitong dunlo lasila ke BJP atum asailo MP Horen Singh be ke dharna longle kidunangji abang kadi Parliament along si Karbiang long lapendi mahasau aradakar I Article 244A ke hangdun kisik dun krung nangji abanglo Jong si hadakta chunchi pulote arpu pen chithan pen non ke ilitum theklong ji ke dam tanga por tame BJP mate political ali phansi claim wrong thati komane Horan Singh be jindabad la pen tuliram no hang jindabad la song se hangnam wrong thati MP ke hada ke le dun lipo athe BJP ka du ka ve pen si alang tum patum rabdolo la ke BJP to makam bos ni tum pudun ji athe kopiloma buludan kala tum non election nang le ko MP election nang le lipo MP ke hada ke kidu nang ja kam ve ke lage alage parliament lo si hada seempre hang num tir kreng nai parliament lo yong si ke long le si ke long le lu buda alang la ben chi un arpu ben chi us hala dak dharna long ki dudun a oduji non ke hempre ke hang dama men pen Karbiang long atangka kror ke panahok pen ki joi dam chot ke ing tonang po Jong sialang litum ahok pet hemprek ke hang dam chi prote kadhas kompen Supreme Court along Article 244A aputhak India Gov aphan PIL pidam det non puta pherang kya mai long ningje thu la finance non chot pen la Delhi pa je dam chot hemprek ke hang mangeli tunging tonoi busi popo Karbiang long rat phan mai pamang kunang nelo Jong sialang litum hemprek ke hang vegji ke claim vegji potang te kanchas dikom ake hai la president secretary to maphan Supreme Court le hola article 244A putha Indian government PIL papi de la lo batang de case sedan lo batang de la da isi solution manglo News report Karbiang long live Assam Public Service Commission APSC tangka alarpensi voreng ka chapalong pualam hampang along ke klang rojo Assam Police atum kiri ke tharle basai sik jitpen kedeng padupon la solong APSC chairman Barim Rakesh Kumar Paul Penchinglok bang troxicap society abang phuatuma phan neping nang ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen ki than pon ke lapu henlo Kaddu kawe bang troxicap society abang phuatuma phan kinep kang nang ponalong APSC chairman Barim Penchinglok bang khokrepra troxy Assam Civil Servant mati ECS atuma phan kinep paduponlo la pending kan surihini ra kreke thompen surihini ra krepong bong APSC asat langka chapa unduna tuma phan kiri ke tarli pon setami raikom saikhe hin pen padupon bomlo labang so puthak assembly hemalong congress a MLA Bharat Chandra Nada hin pen karju ke padupon along Chief Minister pen lamboy ki pia hot siklardak pen than pachini ponlo kaddu kawe phan kinep kang nang ponang bong pen bang khokebra troxy ECS officers atuma phan ki aboreng pen ing tham pon cheklo la pen bang ke thom abang photuma phan ki norama raikom saikhi pen kiri tarlip ke padopon boma jok aboreng pen pasang pon kokpuda than pachini pon
Justice BK Sarma Commission a report ke paklang ang thek along nonamat government pen kidengpon avilang. Lapen labang so ang thek nonamat committee atum along si kang sirpa meji aphan pekpon plot lo. Assam Public Service Commission mati APSC tangka alar pensi woreng kachapalong pu alam hamphanglong kiklang rogajok Assam Police atum kiri ketarlip asai sikjit pen kedeng padopon. Lasolong APSC Chairman Barim Rakesh Kumar Paul pen kechenglok bang trok sikep sosi chet abang potumaphan ningkan suri hinira kret trok pen non an kinet kang nangkon padopon lo. State Dex Report, Karbiang Long Live. Pinya da Abirta ke lapon si kang tonik long.